samo da se napravi obala zaštita za ove 3-4 kuće koje smo zadnji danas obišli. Vi znate koje su to, jer zaista nam je stalo da kvalitetno posao uradimo do kraja. Onda sretno i drago je da sam saznala za Fojnicu, da sam vas na ovaj način upoznala i da se ovo nikad više ne desi. Hvala. Prije svega dobar dan i sretna 2015. i što rekli smo da se ne ponovi 2014. Prvo, prilika je da se zahvalim Hilswerku Austrija, gospođi Suzani, koja je radila i prije sa općinom Magla i svi njeni projekti su bili uspješni. To je jako bitno, nije bilo nikakvih zloupotreba, nije bilo nikakvih, da kažem, uzme vodokultivator pa ga proda. Mi smo ciljano pomagali ljudima koji su u potrebi i svaki puta je znači bio pogodak. I ovo je zaista pravi pogodak. Znači, kad se pojavilo udruženje Fojničana, ja sam im odmah čestitao i rekao, samo tako se može i raditi. Samo tako se može i raditi u svijetu. Čim je projekat ugledao svjetlo dana, ja sam rekao, nema nikakvih problema. Biće meni prigovora, ali nema problema zato što je projekat dobar, zato što je projekat multietničan, zato što je projekat ljudi kojima je potrebna pomoć. Znači, tu nema dalje. Projekat je dobar i on se mora podržavati. Kaže, bilo je oni koji viču što to u Fojnicu, što to tamo, mi smo gore ugroženi i tako dalje. Za dobre stvari, ono što bi rekli naš narod, za dobrim konjima se prašina vije. Ja zaista očekujem od udruženja Fojničana da pomogne općini, to je odlično gospođa Suzana primijetila. Vi svojim postojanjem možete nama pomoći. Imamo još sigurno, evo Biserniza je tu, Anto je tu, projekata koji se naslanjaju na udruženja, na mjesne zajednice, ali prije svega projektni prijedlozi nam trebaju. Mi ćemo doći, ono što se dešava i Hrvatskoj, da će biti para, bit će humanitaraca, ali nećemo imati projekat. Nećemo imati ideja, jer to se brzo potroši. Evo ja sad imam ove zaista mlade ljude i ne znam kako ih ostaviti u općini. Oni su puni ideja. Nisam ni ja više taj, niti ona administracija ta koja može gurati nove ideje, osmišljavati nove projekte, a vjerujte, neće niko pare dati na lijepe oči. Znači, moramo imati dobre projekte, moramo imati, znači, znati šta hoćemo. Zahvaljujem se naravno i izvođačima, jer sam uspio u 2 kuće, vidim da je to kvalitetno urađeno i što je najvažnije, stavno oni naši sugrađani su zadovoljni. Znači da oni kažu da ne valja, odmah rekao da ne valja. Znači kad kaže naš mještanin, onaj koji uselio u tu kuću da je to dobro, mi se moramo složiti. Čestitam vam još jednom, želim vam puno uspjeha, zahvaljujem se i donatorima i kažem Hilswerk Austriji koji će s nama nastaviti i dalje raditi. Ali pratite projekte, programe i javljajte se, mi ću vas i dalje potpomagati. Hvala vam.